Mityeng tabiriba pumnamakpu khurumjari namrata gurumayumna taramnokjari sandokjari bathauram asi Impact TV gi entertainment news kaya gi paudam puzarakliba Mami Mapao gi thauramni ngasi Mami Mapao gi chamanifu marirak suba episode asida kari karamba mapao sing puzarakliba gi haibadu miyamda thamjage Miss Universe Manipur 2025 Sarangthem Nirupamana Miss Universe India 2025 ke 4th runner up tabata natana Miss Popular subtitle Laurakibagi Mapao Isay nongmaiga loinaba designer singi oiba ningthi zarabaso Rhythm and Runway maipak na pangthokibagi Mapao Manipuri feature film Asengba Iralna Taruk Suba Rosni International Film Festival 2025 ke tongan pa award kaya phanglakibagi Mapao Aroibada Padma Films production gi makhada Thamoy gi purol haina mingthonba Manipuri feature film gi hauzik chathariba shooting gi Mapao. So guys, ngasi gi ahanba Mapao da puzarakliba si chahi asigi November 18 da Thailand da pangthokadawriba Miss Universe ta India represent tawnabagi damak pangthokiba Miss Universe India 2025 ta Miss Universe Manipur 2025 Sarangthem Nirupamana Miss Universe India 2025 ki 4th runner up tabata natana Miss Popular subtitle fanglakle August 18 gi athengbada Rajasthan gi Jaipur da pangthokiba Miss Universe India 2025 ke grand finale gi Mapao asi miyam punna mityeng taminasi Miss Universe Manipur 2025 Sarangthem Nirupamana Miss Universe India 2025 की 4th runner-up tabata natana Miss Popular subtitle fanglakle Thailand da chahi asigi November 18 da pangthokadawriba Miss Universe ta India represent tawnabagi damak August 18 gi athengbada Miss Universe India 2025 ki grand finale Rajasthan ki Jaipur da pangthokre event aduda Miss Universe Manipur 2025 Sarangthem Nirupamana Miss Universe India 2025 ke 4th runner-up tarakpaga loinana Miss Popular subtitle fanglakibani Miss Universe India 2025 ki 4th runner-up Sarangthem Nirupama hauzik beauty pageant asigi sponsor kayagi shooting gi thabak thauram sing chathari I-37 Sarangthem Nirupama Manipur Miss Universe India 2025 asigi damak Sarangthem Nirupama ga loinana North East ge contestant Nipan yauna laibak asigi oina punna contestant Yangkhai Nithoina saruk yaki Kakching Khunau dagi Sarangthem Nirupama Miss Manipur 2022 da saruk yaduna pageantry journey da khungdarakiba ga loinana Mega Miss North East 2023 gi title lawrakibani Miss Universe India 2025 ki 4th runner up Sarangthem Nirupama hauzik Punjab ki Ludhiana da laiba City University da psychology da degree tamlibini Miss Universe India 2025 ki 4th runner-up tarakpaga loinana Miss Popular subtitle fanglakhibi Sarangthem Nirupama bu Impact TV gi mahut sinjaraga Mami Mapao gi maikai dagi a big congratulations haiba wafam asi thamjari loinana tungkoi nasu Manipur gi mai purakpa oibikho haiba wafam asi thamjari ani subada pujarakliba Mapao asina Chenglai Entertainment na sinduna isay nongmaiga loinaba designer singi show ama oiriba Rhythm and Runway Patsoi da laiba Enchanted Garden da maipak na pangthokre August 13 ta pangthokiba Rhythm and Runway gi Mapao asi amuk miyam punna mityeng taminasi Isay
nongmai ga loina ba designer singi so ama oiriba Rhythm and Runway haukiba August 13 ta mai pak na pangthokre Changlei Entertainment sinduna Rhythm and Runway adu Imphal West District ki pakchoi da laiba Enchanted Garden da chathakibani Stern Lily na sponsor tauba goyertrio.com na power tauba Rhythm and Runway adu da Soma Laishram na so stopper oina saruk yakiba ga loina na Manipur gi model kaya na ram walk chakhi tongan ba designer singi nikthi zaraba visual ga loina na model kaya na saruk yakiba runway adu gi choreography da Danube Kangjam amadi Strela Luwang na oiduna nikthi zaraba ram walk chakhi Rhythm and Runway adu sayum ben ga loina na Jit Khatricha Yalhomi Utam amadi Platina saruk yaduna nungai raba isai kaya saktuna miyam gi pukning nungon hanki Floor, this the continent they deeper. Women that flare, go float in the air. Don't let them tell you shit, baby. That's a bit of fear. Naga eggy in the skin, I get it coming out. Naga fuck the use of me, I'm Ningthi zaraba designer kayagi fizet lighting singi soga loinana isai nongmagi oiba Rhythm and Runway hariba event asina lamda masigi miyamda top mahawa mapiri asigumba event ama Changlei Entertainment na mai pak na sinkiba simak thagat ningai ni haiba wafam Mami Mapao gi mai kaidagi thamzari makhata na su event kaya mai pak na sinbirakho haizari matang swaida yamna tenba break amatang laujage khonglei yang na hanjarake Impact TV bu meeting kadana laibiu Mahapapi! Yeah, me masak kangdam saradana. Noi ponmak ising manung sida pulap namjilura. Ha? Pulap namjiluro. Ibu yai mani da sidia. Mahabharat ki wari paringdagi miyamna audio cassette oina thoina hena tana khraba Impact Entertainment Channel na puduna lakchari Zagat asina kunti gi matik magun khangna naba thawoina sinba oiba tai Are iba pot hapko aiba yumbugi bai kadu tajarabani imung duna leiramba pot chai makai loina lobudi yarabani adumaku madusu nasana tawjaram de palibango Himna kanana sariba kuntina kanana sariba Arjun sariba sina kanaba oirigaba pumnamak mitmang da thamduna anoba mahawa makudol tamjagadabani na paijar bacheng kubama se prithi matai mai be magi thakta sai thok jage yengo nangi namang da bhagabana putigom pambi gi masakoi na leplare namit pangkog lo kunti yengo kunti Laibak pukpun namit kuding namidang waram pung taruk taba matam na sandok jagadaba amade matang ginamit yum sakay namit kinong tilpung amataba kudingi repeat telecast tau jagador betauramase sung soy dana sandok jargani soy dana magmiyang tabiyo Impact Entertainment Channel da Mahabharat ki wari paring Welcome back adom namit yang tabiriba si Impact TV da sandok chariba Mami Mapao gi jamani fumari suba episode ni break ki matung da puzarak liba Mapao sina Manipuri feature film Aseng ba Iral na Taruk Suba Rosni International Film Festival 2025 ke
tongan tongan ba award kaya phanglakle hairi Dosuyali Film Production Manipur gi banner makhada Khetrimayum Subadani na puthokpa amadi Osi Mairana direction piba asengba iral haina mingthonba Manipuri feature film na Aurangabad ta pangthokiba award ceremony asida award sing phanglakkhibagi Mapao asi amuk miyam punna mityeng taminasi Dosuyali Film Production Manipur gi banner makhada Khetrimayum Subadani na puthokpa amadi Osi Mairana direction piba Manipuri feature film Asengba Iralna Taruk Suba Rosni International Film Festival 2025 ki tongan tongan ba award kaya phanglakle Maulana Azad Resource Center Aurangabad ki auditorium da Film Education and Welfare Foundation Aurangabad Maharashtra na sinduna August 13 gi athengba da pangthokiba film award ceremony da Asengba Iral haiba Manipuri feature film asigi story writer amadi producer oiribi Khetrimayum Subadani da Best Script Award Special Mention Best Producer Award Special Mention Best Feature Film Award Outstanding Contribution Kusinarakibani Manipuri film industry asida achoba contribution tawduna laklibi lamdam asigi saknairabi ayibi Khetrimayum Subadani na puthokpa asengba iral hairiba Manipuri feature film asi mamang da tongan tongan ba award kaya phangiba laikre award khara pallabada Best Film Best Director Prague Cine Award Northeast Guwahati 2023 Jury Mention Award 2nd Niri 9 International Film Festival Kolkata 2023 Best Editor Best Style Artist Triple S Manifa Kakching Manipur 2023 Best Editor Best Style Artist Best Music Director Best Playback Singer Female Best Style Artist 15th Manipur State Film Award 2023 Best Producer International Film Festival Bay of Bengal 2025 na Chingbani Asengba iral hairiba Manipuri feature film asigi story writer amadi producer oiribi Khetrimayum Subadani da Best Script Award Best Producer Award amadi Best Feature Film Award hairiba award sing asi Taruk Suba Rosni International Film Festival 2025 ta phanglakpada Mami Mapao gi maikai dagisu congratulations haiba wafam asi thamjari makhata nasu award kaya lobirako haizari Aroi beda puzarakliba Mapao asina Padma Films Production gi ani suba production oigadawriba thamoi gi purol haina mingthonba Manipuri feature film gi shooting haukibaga loinana Imphal East District ki Chingarel dagi changsillaga leiba Faknung Makha Laikai da film asigi shooting chathaba haukibagi Mapao asi amuk miyam punna mityeng taminasi Hauzik Impact TV gi Mami Mapao gi team na leizariba mafam asi Chingarel dagi changlaklaga Faknung Makha Laikai hariba mafam asidani hariba mafam asida Manipuri feature film amagi shooting yam kanna chathari hariba film asida karamba artist sing saruk yari amadi film asi karamba makhalgi film no haibadu artist sing siga wari watai ngaktang sanaduna khangminabagi tanja adu punna longminasi Padma Film Production ge ani shuba production thamoi gi paurol haina mingthon ba Manipuri feature film ge shooting chathaba haukre film asigi shooting adu Imphal East District ki Chingarel dagi changsillaga leiba Faknung Mamang Laikai da chathakibani Git Yumnam gi direction amadi screenplay da Malini Chingambam amadi T.S. Biren Singh na producer oiba thamoi gi paurol haina mingthon ba Manipuri feature film asida Birjit amadi Ithoina lead role lauri loinana film asida Rabi senior artist Lalita B, Y Umakanta, Poko Amadi, Ingo Chai Yengkhom Yauna, child artist da Hiai Nganbina Saktam Langli. T.S. Biren Singh gi story oiriba thamoi gi paurol haina mingthon ba Manipuri feature film asigi editing da R.K. Surjit, cinematography da Sarat Chandra amadi assistant camera da Calvin Huitrom oibaga loinana costume da Manglem Ningthaujam amadi makeup da Salam Thoishana yauri. Hauzik akhoina ahanba maktada unajaga dauriba sina Manipuri film industry gi yamna saknairaba senior artist Pabung Y Umakanta mayamna Pabung Chai ba haraga sukhangna ba sigani ahanba maktada Pabung bu Mami Mapao gi maikai dagi taram nokchari Kurumjari Pabung film asida haidi Pabung na sabiri ba role do adugi matang da khajiktang han haibiyun hoi
ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯌꯨꯝꯗꯣꯡ ꯄꯣꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯏꯆꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥ ꯁꯥꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯐꯤꯂꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯃꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯆꯧ ꯑꯁꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯠꯄ ꯅꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯝꯃꯦꯅ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯨꯟꯒꯦ ꯇꯧꯕ सिगुम्बा खरा यावरी अदुगा करी हाइनी अखोगी असो असांगसिंगना हाइतारेने अपिकपा जासे कया उसित थवैदबा तौबिबा नमथबा मसिगी ममी सेंगना उबा फंगनी फिल्म सिदा फिल्म सिगी मतांगदा खितंग हाइबियोने चेथुना फिल्म से कइनो थमोगी पुरोल दा ब्रिजिट ने आई ने अदगी पोको अखोई पुन्ना काचाइबस यावे अखोई पुन्ना एक तौमिनबा फिल्म ने दागितना डायरेक्शन पीबा कैरेक्टर से कशु यामना थोइदोकपा हेनबदि नते आई हाना सागिबा कैरेक्टर दुदुम कशु थोइदोकना खेनाबदि लैते चमचमबा खुंगंग निंगोन मपाम चादंग लैजरागा याम चमना लैजबा दुगुम्बा अमगी कैरेक्टर ने हाइता अखोगी थमोगी पुरोल हाइबा फिल्म सी अखोगी दा गितना डायरेक्शन पीबने दा ब्रिजिट पोको अदगी काचाइबना चिंग आर्टिस्ट मयामसु यावरी दो मयामना फिल्म असि सोइ सोइदे येंगबियु लाक्लिबा अखोगी लाक्लिबा कइनोदा अक्टोबर नवंबर साइड रिलीज तौरप याय अदुदा प्लान तौजरी अदो मयामना फिल्म से थोलप मतमदा मयामना सपोर्ट तौबियु हाइबसे हाइजेगे हौजिक अखोगी मांगदा लेंसिनदुना लैबिरिसिना मयामनासु थोइदोक हेंदोकना सखंगबिरबा मणिपुरी फिल्म एक्टर बिरजित सिंहनी अहानबमक्तदा तामोबु तरामनोकचरी थैंक यू अदो फिल्म सिदा तामोना साबिरिबा रोल तो अदुई मतांगदा हाना खितंग थंबियुने फिल्म से ममिंग थमोगी पुरोल लाइब सिदाइन सारिज मपाम कैरेक्टर नि आइगे इचान पीम लई सही अराउंड 5 years गुम सुब इचान पीम लई याम नुसीबा यांग या नौजिकान कन्ना फोगल लई बंगांग नि अदुई कैरेक्टर नि मपाम ग मचांगा ममा याउदना कमाइनो मासी चाउनबो होनर के हाइबदो अदुगी वारी नि ओके याम नुंगाइजे अदो सिगी फिल्म सिना सोमगी क्या रक सुबा फिल्म ओइबिदोइनो हाइबदुसु खितंग थंबियु सिना असिगा मंगा सुबा फिल्म नि अनीम दि रिलीज तौरे अनीम दि रिलीज तौद्री खेना बाइबु आइन अहाम नमदा मयामना हाय दाविजिक ति वांग चावर बॉडी फजरगा वोकल जे पिएना आई लाव सिदुरै तार अदुना अदु हनक खरा खितंग चाखोलै वॉइस को आई होनाजरी आई ट्राई माय बेस्ट लेवल को अदुगा आइगी वॉइस सकदा येंबिगनु आइगी एक्टिंग जो येंबि वाइ तारे अदु आई वॉइस होनागे वॉइस मॉड्यूलेशन जो समजरके मैम नैगोंदा सुम आइगोंदा कमेंट पिबिरकपदा दाबिजित एक्शन तौगदी फजनी को कनेना अदु स्क्रिप्ट सिदा एक्शन जो यावी एक्शन पाम मी सुम लाकपियो याम फजई अदु फैमिली ड्रामा पाम मी सुम लाकपियो अदुगा अखोगी मणिपुर फिल्म से चाखोनबा मैम होनमिनसी अदु हायगा थैंक यू मसिसे सेबोट इरोमबमा अदगी सौगी थोंबमा पाकनम ममा अदुदी याम हाउबो मथेलदिने सौगी के पाकनम का हाइनै ने ओके याम मोय अदुदगी ngarangdi सैदा नमगाइ नममे अयुक्तगी अदुगा मो इसैगी एंकर ओइबा मु चटले इसै एंकर ओइबदुना सदानंदा दगी नाउबॉय पुष्परानी मयाम ngarangdi अस सिंगर सि ड्रामा सुयेबको मोय मयाम दुगी लाउधरगा यम हलकपदि पुंग अनि तारे अदे मुक तुमदरे सिदा मुक लाय होजिकी फिल्म जिददी वारी से तोंगान बमा लेरे तोंगान लिसिना कमाय तोगे तो खुंगंग अमा खक्ता आइदी होंग पोइना तौबोदों तौगे स्टोरी सिंजु आइना याम मुन्ना खंगजलुदेबा आइगी पिरे इबा कैरेक्टर से सिगी कैरेक्टर से दंग आइना एक तौबोय वानेबको अदुगा लीला जे सुम नम आकांददी ओ आइगी कैरेक्टर सिसी अदुगा वारी परिंगना समाइना लाकबा जातनी गाना अदमाइना खंगलेको हौजिक अखोइना अरोइबा ओइना उनजगदौरिबा सिना फिल्म असिगी थमोइगी पुरोल हाइरिबा फिल्म असिगी प्रोडक्शन मैनेजर अमा ओइना सरुक याबिरिबा अखोइगी इबुंग अमीरगनी अहानबा मक्तदा तरामनोकचरी मयाम खरमजरी थमोइगी पुरोल हाइरिबा फिल्म असिगी मतांगदा इबुंगी ओइबा वाफम खितंग थंबियोने फिल्म से हुजिक अगस्त की डेट 11 दिगी नंबर हाउजबने अदु हुजिक फाउदा 8 days सुजल ए फिल्म से हुजिक 50% है नंबर लोइसले अदु मे इखोगी यामना नुंगाइ बा हाइरगदी इखोगी
ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯅꯝꯁꯤꯟꯕꯤ 50% ꯃꯨꯛ ꯂꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯕꯗꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯔꯦ ꯊꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯖꯤꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤ ꯑꯥꯎꯠꯁꯥꯏꯠ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤꯅ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯨꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯅꯝꯕ ꯂꯣꯏꯁꯟꯅꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯕꯨꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯗꯨ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒꯁꯨ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯠꯊꯣꯛꯑꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯍꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯐꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯐꯝꯁꯦ ꯈꯔ ꯊꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯌꯨ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤꯂꯝꯁꯦ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯗ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯔꯣꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤल्म ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯁ ꯑꯦꯟ ꯀ꯭ꯔꯨꯒ ꯎꯅꯖꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗꯁꯨ ꯑꯦꯟꯇꯔꯇꯦꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯚꯦꯟꯠ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯨꯖꯔꯛꯀꯦ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯔꯣꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯆꯔ ꯐꯤल्म ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯅꯝꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯤ ꯃꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ And that's all we have in this episode. Mathangi episode ta anauba mapau kayaga loinana amuk lakchage. Until then, keep watching Impact TV. And yes, never forget to subscribe our channel and to leave your suggestions and feedbacks in the comment box. Till then, bye-bye.